Seelo sa metsi mo Bloemhof Dam se tsweletse go tlhatlhoga. Ga jaana letamo leno le penologela go diphesente di feta 100. Jaaka bontsi jwa matlo le dikgwebo di simolola go nwela, bontsi bo latlhegetswe ke dikgwebo. Ga gona mo ke tla tlhola ke berekile teng ka gore ke ene motho ke mo tshepile se ka gore o kgona go nthusa ka itsinyana tšheletenyana ka gore ke a dule ke theogela temo sware a nna gona go tlhola re itilegile teng ka le ka gore di tletse ka metsi di guest out. I work at the first orant. I'm a waiter there, and now because of this flooding we all don't have a job. Baagi ba tshwenyegile thata ka tshireletsego ya matlo a nwetseng. We are very concerned about the security factor here. We last night have guards here, put it up by the community from 7 o'clock last night till this morning 5 o'clock to see if they can guard the place. Lefapha la dipuso selegae la re go santse go sekasekwa seemo le seelo sa ditshenyegelo. Re ka go tlhalosetsa gore re bona eka re ka tlhoka madi a fetang dimilione di le 200 go baakanya le go busetsa seemo ko maemong. Jaaka seelo sa metsi se le kwa godimo go santse go tla bonwa gore go senyegile go le go kae. Sentle English, SABC News, Bloemhof.